recogose cosa choto tu ko ka tu phu ga khi yab le lo phe tin ma ta tu ku kle tu le palota su we cosa mya u bu tin ji tang tu le ta thodu man ni o ge e bu ba pa phla la le cosa choto tong shin tong ta tu ku kle tu le bu tu ko ka tu phu ga khi yab le palota su we ta ma ni ta su we ama ge recog tu mu do e pa phla la sa ta be la unari nui to ni halwinari kha ga to ne le recogose mya u bu ti ji to tong tu le recog tu mu do thodu man ni we man ni we su ta po ta lo do ta su we ama ni lo di ne to sa ta be la unari nui to ni ko sa pele wa amuni ru pa tu ko ka tu le khela ta thodu man ni we ko sa pele wa do de be ke tho ho ko le tu ko ka to le ba de ge ko tu le le o ti de pa le ko to i ka tho du ku we khela ge recog tu mu do e he di ti nya we lo phe ta thodu chin le wa tu ko ka tu le ko to ko plo le a than ran fa atama so ko tu ko ka tu pho te ke ya lu ga khinu lo ba da su ko india bu do phe la december khisi khwi to ni si ko tu ko ka tu pho lo o phe point 7 nui tu le tu phu de pha khinu lo ko do su ko india bu ni lo le recog ko se do ple ba de pa tu ko ka do recog tu mu do de pha be sa ta du de pha ke tho de pi kho wi tu ko ka tu le khela ko tho du phu ku be ge recog tu mu do e ba bu ba pa phla we ni lo